Totally Wikimania Vodafone. The future is exciting. Very good morning. And Rabinaka Mike, very good mornings. And where's this fellas? Na Ben Rabulo sa singil lang may takatakan ni ko baka sali mo ng bata-bata sa singi. Bloody kambi-kambi. Kurto na young fellas of today na. Doon ka na kali sa bata-bata sa singil lang may sa mo sinaw luna. Mos ya sabi be ceiling inspector maklele ni ko kango. Acha ko ba. Sa ko sa boss Ben Rabulo sa singil lang may takatakan ni ko sa kambi-kambi. Kau sa singi kila ko sa kambi-kambi bidi bata ko single boy. Are Michael na single boy dare na kambi-kambi be na nga nalalanga. Mas tungan do na casa chico whether popo is a bet should be is. Kila chico kwa but anyway Michael lovely morning and Ravina kabita matekede barong chico ben na to kemne turan ke na marama na matanggalin na banua bat kay na chicken. Ano yan Ravinaka? Right back gini. Right. Oh, loba Fiji, ko tukuna chico kata-kata na singa kay batan-batan ng bongi. Bare rebaki. Alam mo sa tukuna nunggu friends sa sini posa. Oh, no, Kovesi, Ropate, Kovesi sa singi text. Right, that's a Galu. Because I got answer for his every question. Kaya ko sana sarang kita mataka, babu? Ko also be baka every time I look for one playlist me volta kanungu yaya. Yeah. But I don't know, I can get it to know. But na boys, I'm betting for RKS to win one side and Maris to win the other side. Pero so tabinaka ba sabsaba na final. Right back gini ko what about ko why you wearing red today? Why you wearing red? Ko pati support taga Chukonaruto na Maris ba bab na numu sala talaga bare rebaki. Bare rebaki pa ta babu? Sengay ko nanuma saranga ko luwa tabi na pusta ni Bob Malia. Na isala Wait, why I wear red today? Balata, what you sa kita ka doon na family funny Beuto Primary School. Oh, ko sa rongo da chiko na ba pero lebu na kakana sa chiko ikana. Ko sabi bagsang lebu, sabi gunuti, ko wabo ki may na Beuto Primary School. Kito na house na red. Free ka gebe. Nay free re. Are? Nothing is free nowadays. Ko be surachi? Kau sabi surati may ko ikola ko ni boli mata kito na house. Ko nangona ko ube surachi ko malak may bali may ka ngunti kana bang ko ay na ba charge you send? Now you say ko sabi ngunti sabi kana lokwani. Oh, I should say it like this. When you come down to Beuto, Babu, come and support the house red. I don't want to support any house. I have to build my house. But nakakana should be supported. I mean, to my stomach. Saka sa bulta ko to sa fundraise ko to family fundraise sa fundraise. Oh, acha ko bat na yan rabi nakaira na Beuto adabang ko Beuto daba. Beuto family fundraise. Beuto family fundraise. Last day ni kwa. Sa lebu na parents sa chiko ke lebu na parents marama. Korto sa bosa so ko bosa na radio sureta me lebu melako me kita ka danisi. Ke sona games sa kita ka korto na gone bully. Acha gone bully ke de na tinana bat ke na tamanda ni ko kunilay dakadaka. La ko na Beuto primary fundraise. Nasinga ni lasa ni kuha. Right bad kini. Sa chiko talaga na Fiji police ben sa giri-giri ke. Ko sabi danisi sa wabo ki may bagasing lebu sa chiko na lobo sa chiko na sui ke talaga. Niko, that means Susana songo niko. Susana sa dola chiko na makelle. Oh, ko talaga bi lumuri tay ko. Sa chiko na balikan ko sabi ni bangla kana ikiana. Badi lebu chiko na mo balik kuro. Okay, Babu na madango ko sa support manda. Ko sa binakata chiko ruana korni buli may na West melako ta ken. Duo bira o kesanga na Dubu College ratu na bula melako ta ken final. Are ko goreta na kala ko sa dara chiko sa. Iya. What color is this? Brown, blue, bagalilay. Warna rainbow. Sengay, may gali. Acha ko Dubu bat kayo din na korbuli. Dubu College bata kay Ratu na bula sa semifinal bata kay RKS. Dubu College against Marist. But Michael, kila XRK kila ni kau sabi tu kuna may winning doon ko rin na West balata na competition will be very exciting and very healthy. Are balata West kake der sa chuko bero to re. Kaya baka sana winning chuko RKS QBS every year na dins the competition will be boring.
Kau sa rei banguri. Bila kami this year me winimando dubu ngai kau to samboy nanronga na. Baka nga na soka na sa winyo pa Iyo. Sa winyo pa sa makay boring talimay. Iyo sa every time sa wini chiko mba sa boring. Na? Totoo ba na febrada every time sa wini chiko na febra nanronga. Kone sa winningo? Ko sa toro chiko na chipini neta siri. Hai? Naita siri sa toro mabin namo si na febrada last week. And this week sa challenge manda nanronga be neta siri. Me kota listale. Me sabira kata me kota listale nanronga. So nanronga gonna take the febrada this week. Korto talanga nangone mai dubu korto sabira kata me wini talaga me lako na final na din. Ada ba sa tara chiko na team ni Suba? Subo sa second ka sa chiko. Sega indo na trophy ro to winta ka na mata sauchi. Ona skip a cup. Skip a cup, that one. Skip a cup sa toro chiko suba febrada sa toro mao neta siri be na mosi sa chiko be neta siri na nangaunongo. So nanronga will be coming this week to try and take it back to Breda, kung nga Nanronga. Michael Nanronga benguna na Nandi that side they always make it the win in the rugby and in the soccer and kira-kira na korobuli talaga roto talaga chiko pinaka sana. Ibe. Are Ratu Nabula, Dubu College, Chiko Pinaka, Roto, they have won it plenty times talaga Michael. So, but whatever you saying, because I took on a Chiko Bay or to win me kilamesa me good. I know good for, but the best team may win, Michael. Yeah. But RKS is my school, and I will not fall down for RKS. Che. And I'm not gonna give any fruit, pineapple, for watermelon for free talaga. To the old boys. Okay, Babu, thank you very much. So, may the best team win. May the best, why didn't we to the boys? May the best team win. Kakongaya, Michael. Yeah. Gito ba koko Dubu College? Se Ratu Nabula. Nabula. Se pati ba tukura Ratu Nibula. Ratu Nabula. Se RKS. Se Maris. Any team win. Iyo, the best team. Ke best team ko win ko you katapong ko lumaka na dudubia. Right, gini. Yeah. So, may the best team win the semifinal. Na babu the meme, na makai na singa ni mataka. Veto koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?